Tana gina kuni ati atungere wa kaunti ya Tharaka Nithi bethirite nindi baithikana area ati ngavana wa kaunti Onesmus Muthomi Njoki no mwanake muno na kuma ciacene cia kaunti ya Tharaka Nithi antu bura bauite nindi mwakene yongirire 27 ethira kiabelekete kio ngavana babatire muria kingi atungire bane amwe na bamwe ba MCAs amwe na CC Muthini Karangi na munini wa ngavana kaunti neu ya Tharaka Nithi Nwenyaga Muisraeli Iwekolo kemi Jiaka ejene jiega nagekolo nuni moyanke mitano kiugithwa na MCA wa Kworotwa Purity Wanjakana kaba wanja kukathanga vana Muthomi Njoki bare mbare cia wirukiri wandia chogori age chigo mbunge kia Mara Oye to mheshimiwa Muthomi Njoki kaka moto uta tamukura mugwethanga tukamurekeria wogu omuchubete omuntu uno mukuru ma MCA na nkinya tongoria bara bakuthingatanite na ngavana Muthomi Njoki bakiugaga ngavana Muthomi Njoki imwana mono na gutire kuathiete nyuma ya gukaruruka giti kio ngavana mwanka ngiri 2027 gavana kwegwa to bakurombe mega bakauga wetie lakini no tokara wakara wetia wambe we watire kenda wakinyana inikezi kaya kumonyoka kiragwira ngatoa wetithia wethe kwi bantu wete ringana na tongoria babano ankinya Njoki gwatire no agakongoro no akamwendenia kaunti ya Tharaka Nithi warira kwirigira kugwata gatikane na nene na gwiguru na kwogwa kaja kwagia ombe gucoka muchie Kapo kwenda kumbira na enuka mojie Nanonto na alego nina ointo bikuma akiretaga nande bwera nikimo kya tuleterete gya kanga ya Kenya yonde noko nanto baba tawa CSVs tena kwambelelwe ibote kwa Kenya yonde kabarita bakijo kagua ba kinenkanagira mbeu cia kwanda akiri arimi bagichigo mbunge kia Mara baugite ngavana Njoki no rutugwa rwa kaunti ya Tharaka Nithi na kogwa tiumba kumagaruka akiri kaunti no gwogu kwa hivyo ngavana Njoki no egetuge kianganga kia Tharaka Nithi no yetu no magari orongo na getuge kowe kaya kuruta ruto ambana Tharaka Nithi korata ikogwa na no ntoto tikwenda nyomba ya Tharaka Nithi egwa atori bachogoria tushikirieni ngavana ankeno yake tigerena arute wera mwana wetu no munini na arakarotera tumugwatie kiroto na tumurombere kiuyu ngavana wetu atikwenda gite atini we ngavana 2027 lakini kwa anga yamo autete aloria ngai Jehova am I going to go home and then God is saying let him advance again otelo bonda ugau aye ngai yamo ongelemea mwena bubo Njoki auritia kari kwivanga nonto bwambure nene ire kwirigirwa gwabura thirikari wane kwivanga leo thirikari gitayarisha nonto emergency ni gwitwa El Nino hata wewe mkulima wa Tharaka Nithi mkulima wa Chogoria hata wewe jitayarishe utekare kienyeji tuwitikaniriria nemegana makama macho metayarisha nonto El Nino kirikiria Njoki arauga assembly ya kaunti ya Tharaka Nithi wane karuthamu swanda wa kurugamira mitino ereka omba kwithirwe kiumira nonto bwa mbure no nitukwenda kurutha supplementary budget mwaka uyu kenda tu supplement ira itagwa emergency kit nututikwenda kwirwa antu igana rimwe ni mara misi yao ni rathire na landslide na tu thirikari tutina kwa kumabira tukalonga magutu chodite tanto matina njira na tulibati kwenda twina foster ita plan kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.